Ya mbo rugimba dusoreze ku Mudage Julian Griezmann ukishinjwa kutagira umwataka. Abadage binjiranye iki muri iki gikombe cy'isi? Barabura iki? Bajyanye iki? Abadage bajyanye iki se? Bajyanye iki ko? Bajyanye nahoze kare mvuga ngo bajyanye abakinnyi baraho Revu wajya kuvuga ngo bahoye bahoye kabisa. N'abakinnyi ni baza Stuttgart nyine na za ibintu nk'ibyo ba Denison Ndavo Stuttgart. Mu by'ukuri iyi kipe nuko icyo twareba ko izandu n'Ubudage n'ikipe ifite ibikombe bitatu by'igikombe cy'isi, sibyo? Ni ikipe yo kubahwa, ni ikipe umuntu atakagombye gusosesima gajugunya hariya bitwa nyine Abadage. Baraniyumva nabyo nk'ibyo twavugaga bya kuri aba Asiatique bakinisha umutima. Bure abantu bose baravuga ngo twebwe ngo tunabanyaburayi ariko ngo turi Abadage, bakunda kuvuga gutyo. N'abantu biyumva cyane bari karume burimo mubona character ya Joshua Kimmich kunameze. Uramusunika wa mukandagira ntavuga ntagira gute, n'abantu nyine nta reaction bakunda kugira no kubintu. Uzana na politiki mpuzamahanga nta nubwo abantu bakunda biyumurika ngo bimuritse mu bintu runaka. Buriya n'abantu bakora intwaro ziteye ubwoba, bakora mu modoka ateye ubwoba ariko ubona ko batabyirata. Mwarabibonye ibyo bintu? Nabona Abataliyani, mubona abantu batumye n'abantu bari karume b'abagabo bakabisa bari mire des hommes forts kabisa. So aba bantu rero b'Abadage ni ikipe ije ifite umutoza w'umwana yes 38 myaka 38 na Griezmann cyari muto cyari muto sinubwo amasevisi ari gutoza aka experience katangiye kuza ariko imyaka cyari muto n'umutoza muto. Ni ikipe nta cyizere bayifitiye. Unubona n'Abadage baganira ejo bundi numvaga kuri RMC umukoresponda uvugira Bundesliga kuri RMC ariko biganiraho ntago Abadage bayikwiha amahirwe. Ni ikipe bagiye kureba kwenjoyinga sama bayireba ariko ntacyo gitezemo. Ni ya kipe nta pressure ifite yo kujya kugitwara kuko nimba mu by'ukuri ikipe ihamagara mu defense wa Newcastle ngahita ndugaragaye yisezo ishize. wavuye mu Butaliyani Malik ukabona n'ikipe iri aho ngaho, umuntu nka Rudiga forume ziri hasi, ukabona ni ikipe ije ntabwo imeze neza. Na mediane yabo ubona ko n'abakinnyi Musiala wavigiye mu mvune, Florian Wirtz muri Liverpool wishakishaga. Ntabwo ari abantu bari kuvuga amagambo meza abakinnyi mu kuvuga ngo baje ibitangaza rero Sané bibegere muri za Galatasaray. Ubona ko ntabwo wagereranya Ubudage uvuga ngo baje ndikara bisukina nta kintu rimwe na rimwe. Fortumado muri Newcastle forume zagabanutse ntabwo ameze nk'umwaka ushize. Ubu ni ikipe iri aho ngaho gusa ariko Umudage yambaye jezi aba yambaye jezi bro. Ikipe ishobora kugurana ku mazina igakina umupira igatungura abantu, gusizanya abakinnyi badafite iminota mu maguru, izanye kandi abakinnyi batafite forume ziri hejuru. Forume cyo turemeranye cyane. Mbo rugimbana ibintu byari biryoshye, abantu turi kumwe baryoha. Mu message ndi kuyabona ari menshi, sinzi ko nabaza buri wese ibyo yabajije ariko ntago nabivamo n'iminota yatujyanye. Ariko cyeka niba ari irindi jambo ufite wavuga kuri iki gikombe cy'isi. Igikombe cy'isi ikintu navuga abantu benjoyinga, igikombe cy'isi ni igikombe cy'isi dapre tuyiko igikombe cy'isi cyo kije igikombe cy'isi cyadutungura kenshi. Uhabwa amahirwe ukabona ntabwo ari ugitwaye. Igikombe cy'isi ni igikombe cy'isi, abantu baba bakiteza imyaka 4. Tuzaryoherwa ibyaba byari byose, igikombe cy'isi tuzaryoherwa kuko